Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV muraho murakomeye muri vyura. Nanjye ndashima Imana ko isubiye kumpa umwanya wo kuvuga ibyayo. Ndashaka kumenyesha ko abantu baba badafite YouTube bakoresha Facebook cyangwa se WhatsApp, shaka kubabwira ko nuguruje igroupe ya WhatsApp ivuga butumwa. Iyo groupe yitwa abakunzi b'urukundo gatatu TV, niko iyo groupe yitwa. Ku muntu wese yipfuza kwinjira mu iyo groupe, yandike message aho ngaho, kandi yandike ni numero ziwe kugira ngo ndamwinjize mu iyo groupe. Yesu nabaho umugisha. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwitwa ngo niki catumye gwama ibijabija by'inzabibu. Haleluya. Ngo niki catumye gwama ibijabija by'inzabibu. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Data mu izina ryawe Yesu Kristo ndagushima ukuntu ngiriye neza, ukuntu usubiye kumpa umwanya wo kuvuga ibyawe. Mwami Yesu ndakwinginze unduyikira umwuka wera kugira ngo amfashe. Data ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse abantu bawe Uwiteka aho bari hose ubaha umugisha mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Data wa twese ino jambo Mwami rigira akamaro mu mitima y'abantu. Mwami umwuka wawe wera maze akurikire ino jambo Data, rigende ryinjire maze rikora akazi. Urakoze Uwiteka Mana, sabye mu magambo make byinshi bidera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 5 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Yesaya 5 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Abantu bafite ibibiriya z'ikinyarwanda ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mufate za bibiriya zanyu mufungure hanyuma musome neza. Haleluya. Reka some. Hinge ndirimbe ivy'umukunzi wanjye, indirimbo y'uwo nkunda ivuga ivy'uruzabibu rwiwe. Umukunzi wanjye yagize uruzabibu ku musozi umera cyane, yari yararurimiriye akuramwo amabuye ateramwo imizabibu y'ubwoko bwiza, agubakamwo umutara hagati, agwimbamwo n'ikinogo, agikora bwa bwato. Nuko yagize ko ruzokwama inzabibu, ariko gwama ibijabija by'inzabibu. None rero mwababa i Yerusalemu, namwe bagabo b'Ubuyuda, ndabinginze mudutature twe n'uruzabibu rwanjye. Ico nari gukorera uruzabibu rwanjye ntarukoreye ni igiki? Ko naziga ko ruzokwama inzabibu, ni iki catumye gwama ibijabija by'inzabibu? Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Iyi ni indirimbo, uyu ni Uwiteka ariko aravuga. Ariko aravuga ku bintu bijanye n'uruzabibu rwiwe. Ubwo ruzabibu rwiwe n'abakristo, n'abantu bakiriye Kristo, nibwo ruzabibu rw'Imana. Imana yari izi ko bazakwama inzabibu. Yari izi ko bazakwama inzabibu, ariko ntago iriko irabona umusaruro uri murava mwabo bakristo. Ntago bariko baragira ikibarama inzabibu nkuko Imana iriko irabishaka. Iriko iratabaza ngo none rero mwababa i Yerusalemu, namwe bagabo b'Ubuyuda, ndabinginze mudutature twe n'uruzabibu rwanjye. Imana irimo iratabaza kubijanye n'uruzabibu. Uruzabibu rw'Imana ntago uriko rurera nkuko Imana iriko irabishaka.
abantu mwene data, uruzabibu ni wewe, uruzabibu ni wewe, uruzabibu ni njyewe. Wewe uri muranyumviriza, ni wewe ruzabibu. Niki Imana itagukoreye? Niki Imana itagukoreye? Niki cyatumye wera indibu cyangwa se wera ibijabija by'inzabibu? Imana yari izi ko uzakwera inzabibu, ariko wera ibijabija. Ibijabija nibyo uri kurera. Yewe wa muntu uri kuranyumviriza, ni wikontora ukuntu uri kuragendana n'Imana. Imana ikirabona kuri kurera ibijabija, uri kurera indibu, nta mbuto uri kurera. Reka ndabahe akarorero. Iyo ugiye guhinga, ugahinga inyanya, ukaba ufite umurima w'inyanya, iyo ugiye kureba izo nyanya zawe, ugasanga hari inyanya mbese zagize zarakuze ariko ntago zeze, zera ibintu bibi, uca ukora iki? Ntugenda ukarandaguramo zijya nyanya ziko zitari ko zirera, cyangwa se zazanye ibintu bibi, urabirandaguramo ukabita. Ni igiki cyatuma Imana y'Isiraheli itakurandura ngigukureho? Ni igiki? Nurebe ukuntu uri kurifata wewe uri umukristo, nurebe ukuntu uri kuratuka bagenzi bawe kandi uri umukristo, nurebe ukuntu usa kandi witwa kuri umukristo, nurebe ukuntu wikora kandi witwa kuri umukristo. Ni igiki cyatuma Imana itagukuraho? Uru ruzabibu ariko uri kurera ibijabija by'inzabibu. Imana irimo iratabaza, Imana irimo iratabaza. Buri muntu niyikontorore, waba uri umukozi w'Imana, waba uri umudiyakoni, waba uri umuririmbyi, waba uri umukristo, ni wikontorore ukuntu uri kuragendana n'Imana. Kuko Imana irimo irabona kuri kurera ibijabija, ntago uri kurera inzabibu, nta nzabibu ziko zirakweraho. Uru ruzabibu ariko nta nzabibu uri kurera ibijabija by'inzabibu. Ubwibone, ubusambanyi, ububeshi, ugutukana, abakristo bariko baratukana, ukuvuga nabi, ubujura, ubucuraguzi, muri abakristo muri ko murera ibijabija by'inzabibu, muri ko murera indibu mu Kinyarwanda, muri ko murera indibu. Imana yaguteretse yari izi ko uzakwera inzabibu, ariko uri kurera ibijabija by'inzabibu. Nimwikontorore, nimwikontorore muve mu byaha muri ko murakora. Nimwikontorore kuko Umwami Yesu araje. Imana y'Isiraheli iraje kugendera mu ruzabibu rwayo, ije kuzunguruka mu ruzabibu, ije kujonjora uruzabibu utariko rurera imbuto, rutariko rurera inzabibu. Imana y'Isiraheli ije kuzunguruka, ije kuzunguruka umurima, ije kuzunguruka umurima, ije kuzunguruka, ije gukuraho imizabibu iriko irera indibu, ije gukuramo, ije kurandura, ije kugabanya, ije gukuraho, ije kureba iyo mizabibu. Iyo mizabibu kirazana ibijabija by'inzabibu, Imana ije kuyireba, ije kuyikuraho, ije gukubura abera intuzenye ibijabija by'inzabibu, abariko barera intuzenye indibu, ije kubakuraho. Ni wikontora ukuntu uri kuragendana n'Imana, ni wikontorore ukuntu uri kuragendana n'Imana. Ikontorore. Uri umucuraguzi, uri umurozi, uri umupfumu, urimo urakora ibyaha bitandukanye, uri kurambara ubusa, urimo urikinisha,
uri kurakora muri ko murakora imibonano mpuzabitsina ahantu mbese bitagenewe. Ibyo byose muri ko murabikora. Imana yabonye uruzabibu rwayo. Imana yabonye uruzabibu rwayo ko muri ko murera indibu, muri ko murera ibijabija. Muri ko murera ibijabija ba Kristo, muri ko murumviriza buno butumwa. Imana ije gukuramo, ije gucagagura ibiti, ije gucagagura ibiti. Ije kugira isaka ry'imizabibu iri kirazana indibu. Ije gukuraho, ije gutemagura, ije kugira umukwabu mu murima, ije kugira umukwabu mu murima, ije gukuraho imizabibu iriko irera ibijabija, iri kirera indibu. Nimuze muhindukire. Abahanuzi bari barahanura ibitari byo. Abakozi b'Imana bariko barigisha ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo ntireba ku mubiri. Ibyo byose nibijabija Imana ije kugosora. Imana ije gukirina, Imana ije gukuraho umwanda, Imana ije gukuraho. Nimuhindukire, nimutangire kwera inzabibu, nimutangire mwera inzabibu, mureke kwera ibijabija by'inzabibu, mureke kwera indibu, kuko Uwiteka Imana ntanezerewe iyo ibona abantu yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, n'abamwakiriye bakanamwakira agira ngo bazakwera inzabibu. Bari kwagenda bambaye ubusa kandi bahaguma bavuga rya zina rya Kristo ngo ndi umukristo. Bari ko barambara amabere ari hejuru kandi bakaguma bavuga ko ari abakristo. Bari ko baragenda mu mashengero baririmba bakora imirimo y'Imana bambaye utumini. Bari ko baragenda bakora umurimo w'Imana ari abasambanyi, ari ababeshi, mbese bafite urwango muri bo, bafite ishari muri bo, ariko bakitwa ko ari abakristo. Iyo ni imizabibu iriko irera ibijabija by'inzabibu. Imana ije gukora umusako, ije gukora umusako. Muntu we, niba uzi ko uri kurera ibijabija by'inzabibu, nukumbure uhindukire, nukumbure wihane, nukumbure ukurikire Kristo, nukumbure nuhinduke mwene data. Hinduka kuko Uwiteka Imana arimwe aratabaza, arimwe arashaka ko bamufasha ngo nibamutature ngo we n'uruzabibu rwiwe. Ni kubera iki hageze aho Imana itabaza? Nuko yabonye ko mwananiranye, yabonye ko twananiranye, twebwe twananiranye. Nubwo turi nubwo tuvuga ko tuba Kristo twananiranye. Buri muntu ni ikontorore, wikureho uwo mwanda, uwo mwanda ukiri kurakora witwa kuri umukristo. Uwo mwanda ubwo ibyo uko kwikinisha ibyo byose ibyo byahe, uwo mwanda watumye Imana ibabara. Uwo mwanda nimuwikureho, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana ya Isiraheli nibaho umugisha. Ku murongo wa 4 uvuga ngo ico nari gukorera uruzabibu rwanjye ntarukoreye ni igiki? Iri kirakubaza ko naziga ko ruzokwama inzabibu, niki catumye rwama ibijabija by'inzabibu? Niki catumye wama ibijabija by'inzabibu? Kubyuka kare ngo ugiye gukora diakona, niki kiko kiratuma wama ibijabija by'inzabibu? Kubyuka kare ngo ugiye kuvuga ubutumwa, niki kiriko kiratuma wama ibijabija by'inzabibu? Kubyuka kare ngo ugiye ngo muri repetition, niki kiriko kiratuma wama ibijabija by'inzabibu? Ni igiki kiko kirabituma? Imana imirakubaza wishure. Ico ni kibazo kiri ku muntu wari we wese,
kije ku muntu ari wese yikontorore. Ni iki kiriko kiratuma wama ibijabija by'inzabibu? Kuvuga ngo uri umuhanuzi, ugahanura, kuvuga ngo uri umukozi w'Imana, ukavuga ubutumwa, ni iki kiriko kiratuma wama ibijabija by'inzabibu? Muriko murakora umurimo w'Imana mufite ibyaha binuka. Muriko murakora umurimo w'Imana mufite ibyaha, nimwihane. Muriko murama ibijabija by'inzabibu, indibu. Uwiteka Imana n'abagiye neza, ndarangije ahangaha. Buri muntu niyikontore, twese twikontorore, kuko Uwiteka ntago anezerewe. Dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri Imana, ndagushima ukuntu utugiriye neza ukaduheza ino jambo. Habwa icyubahiro Uwiteka. Mwami, sabye mu magambo make byinshi udehera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana n'abaha umugisha, ariko buri muntu niyikontore.